talo fatu le nei vaenga le fiafi le suafa manu malo Yesu Keriso ia le tua talo fatu i se o tatou tunu pele o Samoa o folo fatu foi nei fai unga le vaiaso malo le folau malo foi le tauatai ia ia le tua te tonu le nisi ne o whapoponga o le tatou Paul Kalame ia stona i taitasi o le moli o le ava ina ia whapenao na sulungi a pea so se vaenga o le folaunga ma le savalinga i le malamalama o le moli o le upu o le tua na ia whapenao na avea le upu o le tua mfamnianga i lou soifua ia malo unfo i nei ola au tatou iai le nei le lolangi ia vi ia le tua whaaptai atu fo i le unanga le Global Kingdom TV ia lana una ia meisel pulenga malu ia i teinane fo i le unanga matangofia le RCTV le te yulu o le pulenga ia meisel le uwhainga luenga ia wafo ia wanoa whapenei mo le upo le tua na ia taulongolongo mwhapenao na alanga le upo le tua i so se tafa o le nei ke lope ala i lunga o penga tawhailangi ia o lunga fo i o ala ata il TV ina ia le whano lava stangata e peo vetalai ngā Yesu ia maua e tangata umalava le ola e whaavavau ia vel nei tula e whapenao na whatalo whatua i tama matua uma ia o ai tina matua tina laiti ia matama foi ia ele ngata ile fatalo fatu foi tupulanga talavou se yo olava i se au pitoiti ia via le tua malo le ngalulue ne foi vaiaso fai wi umai foi ne vaiaso i lau folaunga malau unanga ia via le tua tel tonu foi o le o tato anga atu i le aso ataiao le asau mua ataiao mo le fata waina o le o tama uma i tutono so tatu tunu o Samonei vea i foil nei avanoa e whapenai o na o folo fatu ma whaamanuia antuai ele moli o le ava ia le aso tama i tama uma lava so tatu tunu ma i tutono o lo tatu ma lo Samoa sa ia o i tutono o whainganuu tonu o ainga ia e le ngata i leo tutono le ngaluenga le tua ia whapenao na maua le soifua lau lei maua fo le soifua manuia ma le soifua tului ma le malosi whale nganga le tō wha mai le tua e pule ma le tonu ai pea ia tamai tutono o Samoa tutono o nuu tutono o ainga o sos whala potpotonga e o lava i tutono le ngaluenga le tua ia e sili ai o le tatou whapenao na avea foi le nei avanoa ma le taua o le aso tama e tatou te tō manatua i le tama o le malamalama le atua soifua fai mai e le tu limoe le vai o ia soifua lava peo ia o le ola lava o ia foi e tatau iai luinga te tonu o se taimitau o foi ai tatou i le whatawaina o lo tatou loto whaatai i le tamale ai lona alofa ma lona tufa mai ai tatou le o tatou saai nei mao malie e peo la le upu i le ngaruenga ma le alofa o le tama ma sau ninga uma ma tāpenanga i mea ua whapenao na ia whaamanuia ai se o tatou tunu o Samoa ai le ngata i lea o totonu o tatou ainga a o le savalinga foi whalenganga o lo tatou iai ia vi ia le tua tatou whapenao na a matai se talo i mwhapenao no tatou anga i foi se upu mai le fionga le tua tom tawina ai lo soifua o foi natu i le tua tama whaaftai tele matou iloe soifua lava pea la uafio wa laio no matou iai le nei o langa ma le nei savalinga e mafua no oilo matou tama o matou maua foi le manuia ma le ola e tului ma iante o le ngata il tino le mafaufau a sili ai le nganga o le tangata
whaavtaita mai lau tausinga mai lava i le amatanga o le tausanga se i o mai le nei tula i lunga ia Samoa o lau whaton folawina o tangata mai ona taitai se i o lava i se au pitoiti. Talo whapenao na si tial nei Paul Kalame mai se i foio le unanga whaalao lao lunga o peao lea. Le alu o lau upu malemana ina ia maua se selenga wal falseito ma whapenao na vi i ai o la uofio ma whapenao na whaalau tele ile malo le tua. Talo whapenao na mo mia lau whauunga nganga paia il whaunga ina o le mea whainga ruenga. Ia toai foi ma le whaafonga whaalongolongo ma le sila mai moa foi au tangata i tawhai fiolo whapenaono o tuaile unanga le Global Kingdom TV channel. A toai foi ma le RCR radio ia mai se foi o TV whapenaona whataunu wailo finangalo ma vea mwhamnianga la upu mo i manto uma suafo Yesu. Amen. Amen. Ia via le tua, ve foli nei ia vanoa e whatalo whatoe au auna le tua, o loo tu i mtangiolo a wale se manuia o Samoa, wa se whaton folawina, mai se foi o le se malosi whale nganga o na tangata le tino keriso, i le savalinga o lo tanto iai na ia ta pena i tantou, whasaunia i tantou, mo keriso malona whali mai. Ia le ngata i lea o le whasaunia mō ngā ruenga i le leu malava mō lona vi inga. O le whatalofa foi wompa anga o le tātou Paul Kalame o lo o mulmulta ia le Paul Kalame i lewa yaso ma lewa yaso tel tonu a vea mwhamnianga le upo le tua i lo wola o foi natu i le tua i ia le lii. O le tātou tusi whaitaue au mai le Ioane lona mta upu e lima. Ioane o lona mta upu e lima. O lona foi upu mo mua se i whangata mai foi upu e iwa. Foi upu mo mua se i whangata mai foi upu e iwa. Lea la u whaitawina. Whai mai lea fionga le tua. Ua mawai a mea. Ono o lea il tausaminga o iutaia. Ua maliwa e Yesu Yerusalema. O Yerusalema i le tā elenga e la talata i vaitoa mamoe. O petesa lona ingoa i le upu e Peru. E lima o na whapaolonga. Sa ta oto ai tangata e to tele o e mamai. O e tā waso. O e pipili. Ma e mai tino vale. O whaatalitali ai le ngaepo le vai, a wā a o iona aso, ua luifo ai le angelu il ta elenga ma wha ngaepo le vai, i le o le ua mua ifo, ina o ngaepo le vai, ua malolo ai o ia i le mai na mai ai o ia. Sa iai fo i le tasi tangata, na mai tausanga e tolu se fulu malvalu. Ua sila atu Yesu, ia te ia o ta oto, ua sila fia foi, ua leva ona ia te ia o mai. Ua fetala atu ia te ia, e te fia malolo ea. Ua tali mai, ia te ia le na mai, le li ie, e le ai lava se tangate na te tuina i foat, a uile ta elenga pe a nga e pulvai a luifo au e mua ifo le tasi a tau ua feta la yatu Yesu ya te ia ina tu ia ilunga a ve ia lo moenga ma ia e savali ona malolo lo leo tangata ua avelo na moenga ma ua savali o le aso o le sapati foi le aso. Haleluia. Fautalaina ia le fasoa mo i tātou i nei vaenga o le fiafi. Yesu alofa muti vale. Compassionate Jesus or merciful Jesus. Yesu alofa muti vale.
ole upulea compassion, ole alofa muti vale, merciful, whapenao na whapula mai ai ia langona o Sofia ai se tangata. Whapenao na longa ti ngā o lo ui ai se tasi. O lo langona mawhatianga o lo ui ai se tangata. O lo langona pua ngā ma se ngase, o se mea o lo o whawhatu ulu ai le mawau o le tangata, o se mea le o sa o loto ai se tangata. E na te langona, ma ua whapenao na whidi fo ilo na loto. E na te whapenao na whai atu se ngā luenga le lei il tangata o lo awhia. So, compassion is to sympathize with someone that is going through difficulties or suffering or trouble or hardship and be prepared to meet the particular need. Lela ta uai ina ua whapenao na whaautu ina ia le tatou whasoa i le neitaiao, i le nefiafi. O loo whapenao na manatua ai fo ila ia leo upua se tasio whai evangelia i longa i le upua le atua i aso mawai. E suafa ya Corrie ten Boom. Whai maia al tala al tangata lea, unquote, you will never realize that Christ is all you need until Christ is all you have, end quote. O le upu lea tangata leo lea tua, e te le whapenao na e iloa lava lo mo mia tele o Yesu Keriso se i vanga nawa i loa na o Yesua le tali mo oe, i lo whawhita auli, i lo mawhatianga, i lo puapuanga. Ao lea e whapenao na manatua ma toe au mai upua Yeremia il tusio a wenga. Mata upo e tolu alon foi upo e luas fulma le lua. Fai mai o le alofa o le lii wa le wha umatia ai tātou. Ona wa le mawai olo na alofa muti vale. Mercy. E fau mai ia i taia uma. E tele lo wha maoni. Wha ailoa mai le alofa muti vale o le atua. The mercy of God that kept us. Na tausia i tātou, na lavea ina i tātou, na whapenao, na leo ia i tātou, ua le whanoa i tātou. A lewa e aulia mai, ma e whapenao na lala mai, ma whapenao na e soifua mai, whea lava o e maua mai le upua le atua i le nei vaenga o le Paul Kalame, ua mafua na e aulia, le nei aso, ma le nei taimi, ma le nei tūlā, ma le nā tausanga, o le matua o lo soifua. Ona o le alofa muti vale o le atua. Whai mai e whafou mai e le atua, e saunia e le atua i tae au fou, lo nā alofa muti vale lea, pei foi la o le nei vaenga o le Paul Kalame, wa saunia e le atua e tufatu, e le ngata e langona mai e langona e le atua, lo mawhatianga, lo puapuanga, lo manaonga, si la fia ele atua e le nā tia ele atua. A le tali fia ele na o na si la fia, malangona ele atua. A wasauni fo ele atua e whawhei loa i lo manaonga. Hallelujah. Lele leiona ta ua ia fionga le atua. Le angai whai mai, e tupu whatuatua i taulongolongo a fionga le atua. Lele leiona le malolo au na le atua. Olo vitai tunga i le upua le atua e taualanga, taumanuo, whasusulu le malama o Keriso. E pei o le tātou Paul Kalame leo le molio le ava. Ina ia whapenao na manuia soos tangata. O le tusi leo ione o lo whapenao na momoli mai a Yesu. O ia o le alo o le atua. Speaks about Jesus and his divinity. O le na i le langi maltama, ua whapenao na fio mai le langi e whai loa tama, ma whapenao na sau e whapenao na la vea i tangata, ina ia whesota i atu i lona tama, e ala ia te ia
o ia o le ala, o le upumoni, o ia foi o le ola. Le ala o lo tau moli mai e Ioane, i to tonu ala na tusi lea, e ala il te inga le nganga paia. Ina ua whapenao na whailoa mai le tusi o Ioane, mta upu mua, ai peitai, e se foi le mai tau wa Israelu pe au tātou tuli le amatanga lea, ona fai mai leo le fionga le tua im tau mua tusi o Ioane, fai upu sumaltas, ina ua whapenao na whailoa mai Yesu yon tangata, o i o le Mesia, o i o le tupo tangata i utaia, ai pangalea na o lato te ena ia te ia. Fai mai fo il mta upo tolu ina ua whapenao na whamautu mai e Ioane, ilo na fai upo tolu sfurma le lua. Ne o ai le moli mau a Yesu na o lato te ena foi lana moli mau. Sa whapenao na sa ili lava i latou wana ona sa ili whailonga, sa ili wavenga, ma sa ili fo i mea ai na whapenao na fo ina e ia i teimi o ana o onga, ma teimi o ana launga, ma teimi fo i na tali atua i mana onga o tangata. E o mai ili matau pulima, ua whapenao na ta ua i Ioane i le foi upo sfulma le ono, tau pulima, whamai o le melea na whasawa ai utaia i a Yesu. Ua saili fo i e whasioti a te ia. A wā na ia whaine i mea i le sapati. E i le upu na e whaonga ina mai ngā i le whasa mo le upu whasawa. A le upu o lo whapenao na ta ua whapertania persecute. I le ngana la sa tusia, i le tuspaia, i le whenga inga fau. O lo whapula mai ai. Sa o lato tuli loa, dioko, o le upu to chase after someone. Sa o lato sa ili avanoa, ma o lato tuli no, ia Yesu, e whapenao na whasioti a te ia. Moli mawina i fo i amata tu i le wavenga lea na whaia. E Yesu le mta upo lima i peo na tato ia il tala vilfilia. Na mataloi i o na whapenao na ui Yesu i le tele o mea, masa ili ia i latou ia e whao o le oti a te ia, o na iai lo latou manulauti o lo tausinioa i mo le whasioti o Yesu, ina i o latou tineia le memoni, le upumoni a le atua, lona lua, i o latou whale au ngā ina le persona o le atua, ma o latou whale au ngā ina fo i ngā ruenga a Yesu Keriso. Whale au ngā ina le upumoni, whale au ngā ina le persona o le atua o Yesu. To e tau mwhai e whapenao na whale au ngā ina ana ngā ruenga. Ai o mea tonu a ia e tolu, po mea taua ia e tolu o loo whapenao na finangalo le atua le tamā. E whai loa mai tangata o loo mawhatia. Pei o oe o loo whapenao na e sila mai moa mai tatou Paul Kalame, o yeise ngā sengase, o yeise o mawtianga, o yeise o manaonga, o yeise meo sai ti ai, o yeise meo nono ti ai, ma lesa o loto ai, yeise meo whatawaso, whale nganga ina ai oe, ma whapenao na tau mia i pe oe. O le upumoni e whasa o lo toina oe, e whaia le persona lo na lua o le ai ngā tua, ma whapenao na wha mautuina ian te oe, o ngā luenga ia na ia whaia luafe tausanga taruai, o lo o ma whai foi o na ia whaia i le fiafile nei ian te oe. Haleluia! Lea lai whapenao na mori mau mail mata upe ono, o le tusio o Ioane, ina ua whailoa mai o na soo, Mathetes, o na so na muri atu ia te ia, ua whapenao no lantou te ena ia Yesu, ma fulitua i lantou, e leito e muri lava ia Yesu. Ua sa whapenao na no tia i lantou, ili metao system of religion. System of religion. O le whainga ma se tulanga o telitonunga ma se whainga wha le tapuainga, wha le lotu o lo whapenao na nono tia il tangata. Ai le o ngatasi ma le upumonia le atua,
Au me ia na sau Yesu e whaasaoloto ai Israelu. Lea fo i wa finangalo e whapena na whaasaoloto ai nuese. Ma avea ai whamnianga le tua mamanuia mo i tātou. Leiti o sa upo Paulo. I le lua konito alo na mta upo sfulu. Foi upo tolu whama lima. Vai maile fionga le tua. A wai ui lava ina mātou sāva vali tino. Mātou te le tau whātino. A wā upenga alo mātou nei taua. E le whātino ia. Ai whamalo lo sia e le atua. E le peti ai olo. O lo o le peti lalo masal salonga. Ma mea maualulunga uma. Ua whasia sia i le iloa o le atua. O lo o whato i laloina manatu uma. Ia ana ia keriso. Haleluia. Tulanga o lo o nono tia, masaisaitia, ma whapolonga i na aili tangata. Lea fo ina whapenau na polonga i lau frisaio. Polonga i lau tusiupu, polonga i lau lau osi taulanga sili, ma lau sa le vi o le teimi o Yesu, ma le tele o tangata. Sa whapea i la tou no la tou i lo le tua. Ai le ai na sau Yesu se i wha i lo tonu o ai le tua. Ia i la tou ina wawa aia o ia. Lea la e whapenau na ai aise mea tāua e mo miono tātou maua mo tātou whatāua ina i le tusi. O le whailoa o le tua le o Yesu. E le ngata o ia o le tangata se lau pasene. A o ia fo i o le tua se lau pasene. Ua whapenao na sau e mo moli mai ma whailoa mai le ta maa o le malama. E ala i le ngā ioi ma le teitainga ma le whauunga. Ma le visosoani e le nganga pa i o le atua. Wa ia whapena foi o na whailoa mai. Le mafuanga na fio mai ai. Na sau e saili ma la veai ma whaola i le tangata leiloa. Leiloa po e leiloa i le fiafil nei. E leiloa po i polo wavanoa le nei watapena i le atua. Au i fo i ai totonu ngā le mua le finangalo le o le atua. O lo fetu leni ma vanga vangai e tangata. O lo o whapenao na sa ile vasioti a Yesu. Sa ile whale au ngā le upumoni. Sa ile whale au ngā luenga le atua. Ai a whape te poto. Ma e whapenao na e whalongo. Ma e sau ne whai le upo le atua. O na vea leo upo le atua mwhamnianga. I lau tangata. I lau sāvalinga. Ai ani a wala se lua o lo tātou i loa mai le fionga le atua. E wheiloa i il tangata ma le atua. A leo le tangata e alu i le atua. O le atua e whapenao na sa ili mai le tangata. Atua i le whatulangana o le fionga le atua e peo na umai e Roma. Tusia mtaupe tolu. Fai mai ua ngasala tangata umalava ma le o i le mamalu o le atua. Fai mai, no one seeks after God. Fai mai wale ai se tasi e sa ili atu ya teia. Au le whaftai le atua. Wa ia sa ili mai le tangata le loa ina ia lave ina le tangata. Iel me mo miano tatou wha mautu il vaenga lea. Nao ni nei vaenga i tau wha pulam wha mautu o tuai se vaenga e feso soani mo tātou tusi filfilia. O awala e whapenao na whamaloloa i e Yesu tangata. E se awala. Taipei o le fina sai eile puna toto mo le sfululua tausanga whai maile fionga le tua. Sai a whapenao na whalongo i le upu. Ma ia whapenao na sa ili atuloa i a Yesu. Ina ia pai le pitolo na ofu. E malolo ai. Fai maile fionga le tua ina wailoa Yesu aluatu le mana. Ma whapenao na tu vesili Yesu. O aina pai mai ante au. Au lea whailoa Yesu ina wa whailoa alfa fine i ate ia. O ia. Fai mai Yesu o lou whatua tua. Ua e malolo ai. E lei whae ea ni limo Yesu i lunga alfa fine lea. Ele i loa fo ye Yesu fine il teimina watu ai. Fatua i loa il teimina malolo ai. Ma fesili ai Yesu
a o lea ua release le mana e whaasino il tangata na aluatu ia te ia whai mai o lona whatuatua. Sa voi le staimi na ua whapenao na whapula le tasi o tawaso o lo au mai le Ioane Iva o le tawaso na whanau mai lava o ia o tawaso o na whetalai le o Iesu ele ia ngasala mātua o le tamalea ele ia ngasala foi o ia pe ia se vaenga e iloa ai se ngasala vatino ai vai mai na whapenao na whatanga e le atua ina ia whailoa ai ngā ruenga le atua i lungo o le tangata lea ai whailoa i le tangata tawaso ma whapenao na whailoa i tangata e moli mawina le ngā ruenga na whai e Iesu i le aso lea na ia whapenao na wheanu ai i le ele ma whapenao na palu ma o mili ai o na mata ma whai atu alu i le taelenga i seloa e taele ai sa fae e lima Iesu na iai ngā ruenga na whatino Iesu ma le upu na tuatu ia te ia e alu e whapenao na taele i le taelenga i seloa e foi mai ua pupula o na mata iai foi leisi tawaso na whapenao na whampulaina i Iesu Keliso ina ua whapenao na whai maile mareko e valu aolo na foi upu e lua sumal tolu na ia tango i lona lima ma ia taitai ati a te ia i tua le ai ma whapenao na ia wheanu i ona mata ma whapenao na tuato na lima i lungo ona mata ma whapenao na whaiatu ia te ia poua pupula o na tali mai leo tamaloa o le wa mata o na vavala mai wo iloa atu tangata ai peia o ni la au o le whai mai leo le upo le atua o na toe whae e foi lea whalua limo Iesu i lunga o tamaloa lea o na toe whai atu lo lea mwhapenao na whai loa mai ua manino la na pula le se senga o ngā yoinga e malolo ai tangata ma fa maina ai tangata ma fa pula ina ai tangata tai pe fo yo le tasi o le pela na fa penao na au mai ele tusio marekom ta upu mua fo yo pe fast fulu se yo el falima o lo fa penao na fa ilo mai ai le o sofio Iesu i le lofa muti vale i le tangata le pela lea ma fa penao na ia pa atu ia te ia ma fai atu ia mama ia te oe be clean ona fa mama ina lo leo tangata le pela i le teimi lava lea immediately au lele fa pena fo ona ia le tasio o tau le anoti il no fanga e ta uo naina i le lukam ta upe fitu fai mai sa whapenao na filifili Iesu e alu i lea no whanga po le aile a ilunga i oi. Kalileia, o naina le ngole o no whanga. E alu atu Iesu, ua ngai mai whafo ia le ainga ma le oti o lo whapenao na ta pena e a ngai atu il no whanga e te wai. Ai ta ofi lo Iesu i na i le whaitoto am whapenao na whai mai le fionga le atua. Ua sila atu le alii a te ia o le sila il tina o tama lea fai mai e tasi lan tama fai upo e sumal tolu ona muti a lofa lea o ia te ia fai mai ua fetalai atu ia te ia aua e te tangi ona pai le o Iesu i le pusa o le tangata lea po le fata o lo vapenao na fata mai ai le tama lea what fa mai le taimi alea na nofo i vai lunga le taule lea lea ua toe fa penao na tu ia ia le tua le ola e le fa tua ia le oti a Iesu ele ia i voi se tala alfa fine le na vai a Iesu o Iesu le na moi malai ilea alofa muti vale e iei taimi e o mai ei tangata ia Iesu e sa ili mai Iesu ma whapenao na ai oi mai ia Iesu ma whatonga ia Iesu ma whailola to mana onga ia Iesu o na tali leo Iesu whatino ngā ruenga e whasino le mana onga ai ei voi tangata
E le isa la tonga ruenga e vai. O Yesu e whapenao na filifili e a ngai le meolo i mana onga. E a ngai le meolo i tangata mawhatia. O na whaia leo le finangalo le tua e tusa ma fionga le tua. E le me mo mino tato iloa i vaenga lea. Lea lai whaata ma il tusi lea. God's providence. God's providence. O le tua e whapenao na whatulanga mea umai i le olanga o le tangata. God orchestrates every event of your life. Ina ia whapenao na e taunu il no fuanga. E whasaunia ai o e le atua sa ilua wheiloa i ma le atua. Taipei o le tamaloa lea, i le ta e lenga i petesa. Taipei o le taule lea lea na maliu na whapenao na o mai ma i la tau o lo whatinoa toe sauninga o ia. I naina i le luka vitu. E le filifili i la tau, e le filifili loti. Na filifili a Yesu e alu. E whatau nuu. Whailo na finangalo. A sei whailoa le atua. Sei whailoa ngā luenga le atua. Sei whailoa le mana o le atua. Sei whailoa le matautia o le atua. Sei whailoa le alofa muti vale o le atua. Taipei o le taulelea le i le taelenga i petesa. Whai mai wo o i le tasi tausaminga. O tausaminga le whatulanga i. Tausaminga o le Pentekoso. E te maua pēr to e fo i le titi mta upu nai tua i fo. I ngā il fo i upu e fās fulma lima o mta upu e whā. E el tausaminga na sawa Yesu on to e fo i la ia le monso. I Galileia al tausaminga na al tausaminga al Paseka. Au le lau ta ualis tausaminga il mta upu e lima. O le tausaminga le so o mai mal Paseka. O le Pentekoso po le tausaminga o vaiaso po le tausaminga o lo whapenao na whailoa mai ai le selenga o urua i fua. Haleluia. Lea lai whapenao na filifili a Yesu. O le a o ui atu le whaitotoa o mamoe. O le whaitoa le il pito i lunga o pā tuai o Jerusalema. Na whapenao na toe whaia e ne mia i lona teimi na toe whapenao na toe atia e pā o Jerusalema. Al pāle i lunga i le tui matu e whasanga i le tui sai. O le whaitotoa e whaingoina o le whaitotoa o mamoe, Shipgate. O inae o mai lau sa levi, ma leo o staulanga, mai la toa ngā lulua il fata. E whapenao na whaui mai ai mamoe ave fasi e osi ei taulanga i le atua o lea ua filifili Yesu o le a ui mai le whaitoa mamoe. Eisa, leanga te tauna i loa Israelu leo wa savali mai il whaitoa e le ngata o ia o whaitoa a o ia foi o tamai ma moe nate ese anga sala le lalolangi. Haleluia. Le foi lau o filifili o ia i le aso lea. O le a fel ta elenga i petesa. O le a fel ta elenga i petesa. Fai mai o lo ta o oto ai tangata e mamai e to tele o ta waso e pipili mai la tau e tino vale o le mai pae. E le lopo e maua i se to inga ngase o lo ta ua vapea i le upo le tua. Ai o lo ua fiafil nei. O lo ua vanoa lea leanga leo ua vapenao na savali atu. O leo ua savali mai le tamai ma moe na te ave ese anga sala. Na te whasaoloto, na te ngausia lea molpolonga, na te whapula te waso, na te whatula il pili, na te tala te lingol tutuli, na te whasaoloto i le upumoni i le meolo e nono ti ai. Haleluia. Au lea lai whai mai le upole tua, ina wanga i mai Yesu matau mai le tasi tangata. Whai mai ua ia iloa, ua levan whatau tolia le uso lea il mai. Tolu valu tausanga. E toe whatepa Israelu i tua il teimia o iai il tāwheanga. I le vao,
O le umilna na whatawhea i la tau e le tawina i le isi lua tausanga nau ese mai ai ma whatapene ul fale i tono kanana. A o le umilna o lo au mai el tuso numera. Tolu walu tausanga o whatamilo se i o lantou i loa le antua i to tonunga le mu o le taweanga. Ma ia whai loalo na matautia, whai loalo na osi whengainga, whai loalo na whaiwawenga, whai loa e mawhai o na ia whamalolo i tangata mai, ma whamangalo i tangata ngasala, ma whapupula i tawaso, ma whamamafo i le pela maisi. Ao lealan whapenao na tau mai Yesu, ma whetalai Yesu ia te ia. E te fia malolo ea al foipu nai ono. E te fia malolo ea. E le mo ai fai mai se tala o tangata mai lea ia Yesu. O Yesu na vatua al vesili. E te fia malolo. E tali mailta maloa il fasea. E le tali il fia malolo na tali mail fasea. E le ia ma se so sani ma ia te au e whapenaona. Ave au le vai le teime nga epua i le angelu. Au watu voi, so le e ia le stangata e mua i voi a te au. O te le mawhai ala o no maua le whamalolonga mo au. Le anga o le au te tuai. O le ai foi se ise manatu ma ia te au. E wangalo ia te ia. O le mafuanga la inga vesili Yesu. Ua iai tangata ua manatu mai. Ele o manatu mai tangata uma i le tino le nei. Ai leo lo soifua e whavavau ua manatu mai. E le manatu mai o tātou ainga. Ai leo lo no vali ua manatu mai wa ia tuua no vali. Masau e vai loa i ka malolea. E te fia malolo. E le amana ia mai oe. El pule el venga luenga. E le amana ia mai oe. E la uo. E le amana ia mai oe. El tangata. E le amana ia oe. Ile lalolangi le nei, ai te iloa. E iei le o lo sila mai le langi. E iei le na whapenao na fio mai, ma sausao a ia te oe, e peo le tamaloa lea, ma le fo whailoa ia te oe, i le fiafili nei. E te fia malolo, o le vesili e manaomia le tali whaingofie o le ioe pele ai. Ao lela na whapenao na whai maile fionga le tua. Ao na uma na whai o le vase alta malo lea. Whai atu lo ma Yesu ia te ia. I nā tū ia ilunga le whai upul na e walu. Ave ia lo moenga ma ia e savali. O na malo lo lea o le tangata ua ave lo na moenga ma ua savali. Hallelujah. Eile mea lea e mo mua le polonga ilita malo lea. Polonga i talitonunga se sea tangata. Eile upu na ta ua i ngā il foi upu e wha o le angelu. Tau suele i titi tua il teimina whapena ona tu sia ia fio ngā le tua ele o iaile upu na toi whau popo i la tau na muli mai. Na tu whata sia tu sim whapena ona ma fua i lea ona o le talitonunga tangata sa iai lea taimi. O le telitonunga, system of belief, tradition of man. O telitonunga, irrational belief. O telitonunga e whapenao na le whavaea i le upua le tua. O le taelenga lea i petesa. E le puna e whapenao na whaima puna mai e manu mai lunga i e bubble. E bubble mai la i ele teime pe ma ngava mai ai i ele puna i tonu o le vai le polta elenga o petesa e ma fuala nga la kulei mai le vai mai la lo ile matal vai o le vai puna au le moli mai lunga i me o lo yelta elenga e fa nga e tangata au le la fa penaona mingoi le vai pe ka vili vai ona whapele o tangata i se angelu e whapenao na ngai pua le vai ma whatavilia le vai. Ona whawai ele o telitonunga se ia tangata ai wasau Yesu e whasao i laso lea. E ele o le angelu e malolo ai o tau. Ele o ka vili o le vai o petesa e malolo ai o tau.
e malolo le tangata mai, e whatulai le tangata pipili, e whatupula le tawaso, e Yesu le persona lo na lua a le atua. Le ala na whailoa e Yesu le tamaloa le tas. E na tatau le ngā ruenga i le tangata totasi lea. Le anga o lo whapenei mai mata o le totele, o lo tau otoi i tafo le vai o petesa. Na avea va venga le na vai e Yesu. E whai mamoli mawola i tangata o lo vai mai. Le i o lo soifua le fo mai sili. O lo soifua le tua whai va venga. O lo soifua le anal pule. E soifua le o lo iai le malosi malava. E na te whai atu le tangata mai. Ia malolo, ma malolo, tai pei o le tau lea tolu walu tausanga o polonga i le telitonunga se. Telitonunga le vavau. Le ilofopo na te tau viofis telitonunga se ma telitonunga i le whavaea i le upo le atua po telitonunga. Wa umi ai ona e nono atia ai le si ai o mata ma vapenao na vayatu ya Yesu. O te fia malolo. O na wha malolo leo oe le atua. Tau lava o lo telitonu, tau lava o lo vatua tua. Ea ngai le ise whae e o lima o Yesu ta malo lea. Na o le upu na whetalai. A o le whesili na wapenao na vati a te ia. O lo tatia ai le taua. Whai mai al manatu le tastangata. If you cannot see straight spiritually, you cannot walk straight spiritually. Ale mawhai ona e vaai le sao whale nganga. E le mawhai voi ona e savali sao whale nganga. Hallelujah. Leo lo fa penao na vai loa Yesu i foi po sumal fa. Matau po lima lea. Le mafua anga na lai ona fa tautolia le tau lea tolu valu tau sanga. Fa maina o la feiloa i le malu. Hallelujah. Vi ia le tua i sta maloa lea malana ngai o inga poto. Ina wa uma na whaia Yesu le ngā luenga wha malolo ia teia. Na te le i toi no whai. E le toi maua mai i tai lenga. O whele mena na maua ai o ia Yesu. Na maua i le fale o le atua. Na maua i le fale o le atua. Leanga o inae alu ia Yesu i tele o taimi. O inae a sia Yesu i taimi uma. Fale o le atua. Ao lela e alu atu Yesu. Maua tuailta maloa lea. Sa o le leile mea sa va penao na ngai ai. Ai ai le upone Yesu na failta maloa. Awa e te toe anga sala. Awa o lea ua fa malolo ya te oe. Nei te iwa yeise me sili atu. O na tupu ya te oe. Pea e toe anga sala. E leo fai maila Yesu. E leo oe o se tangata anga sala. Ne anga e le yastangata e le anga sala. O le wingo le fetalai ngā Yesu. E whailoa mai ai. O le ngase lea sa il tau lea lea. Ma fuo le anga sala vatino. O le anga sala vatino. Sa ola i le anga sala. Sa ia vatino. Sa ia ngā ioinga. E fua mai ai. Ma whailoa mai ai. Fuo le anga sala. Au le lawa atu Yesu. Awala le to e whai le anga sala. Lea sa e mawhatia ai mo le tolu walu tausanga. Ai le lopo le mea tonu ale ua umeina e whatau tolia ma whapenao na tau mia ma le saoloto ma whapenao na no tia. Le lopo se anga sala o lo e whatino. A lea a whaina whaia i Yesu mo le tamaloa lea wala e lavea ina ailo na ola. E ma whaifo ina whaia i Yesu mo oe le viafili nei. Taua o lo tali a Yesu. O te fia mangalo, o te fia malolo, o te fia whapenao na au na mo oe, o te fia whapenao na ngā i le whale o le tua, tai pei o le tamaloa lea. Aisea, o na wailoa le tamaloa lea a iai se isi mea e wha mautu wailo ni tangata, i le ngā ruenga na whaia Yesu na o le whale o le tua. A whai fo i e ma fuona e le alu i le whale o le tua.
ona we whātautolia po wa yeise meo tau mia ai oe ona o le angasala e mawhaion whasauloto e Yesu i le viafile nei ma e toe whapena ona toe a ngai il whale o le atua e uma ona whaia i le atua le ngā ruenga i le leimo oe ona sauni vo i le te lua toe wheiloa i le whale o le atua le angoi nae o ai oe i le upo le atua tai pei o le tamaloa lea i whetalainga Yesu e whamaonia e paulo vai mai o lana upu e o ai e whatonu ai e whapoto ai le tangata o le atua walea wa ngā luenga i le lei aona i a whaia mo le viinga o le atua lea la na whapena ai ona le tu uel ta maloa lea le avanoa ai a ngai il whale o le atua leanga o lea na maua i le upu li vetalai e Yesu fea laval no whanga i te filifili e te wheiloa i ma mafuta ai e tausi eilo o la vale nganga e ala i le upu fola o lo taualanga e au na le atua fa fale eilo tangata il fale o le atua le anga e tausi o le atua e fa malosia ai o le atua e lavea ina ai o le atua e fa tuma wina ai o le atua ma fa penao na fa o ngai foi o le atua i o waso totoe au le lai fa penao na o tātou maua i le vionga le atua. Le isi leo mea sa umiaina polonga le tamaloa lea. No le fai whatauvanga, competition. Le kau vapo ai e mua i o i to tonu ngā le mua le vai le teimia ngā epua le vai le angelu i o lātou manato. O le fai whatauvanga. O le tausini o mai o i le vai e ngalo ai o lo soifua le atua. E le o ta elenga i petesa o le ua whapenao na sausa oa le e ta ua o le puna vaiola e whapenao na li lingi mai le vaiola i tangata ai maise o le ta maloa lea na whaailoa i a Yesu i le aso lea. Hallelujah. Le lopo e whaitauwanga. Wa lai ona tau mia ma whatuai ona tali le atua i lo manaonga. Au lea lau whailoa mai e Yesu. Wrong focus. E ao na whatulanga sao i le te tau iai le taula inga o le vai. Pe au tātou mo le whamalolonga. Pe au tātou mo mia le whasaolotonga. Ia sii ese la tātou vaai mai te litonunga se. Ma le whai whatauwanga. Ma le vaai le atua, ma le whatalitali le atua. Ai whatulanga la tā vaai le atua soifua. Whatulanga o tā loto i le upua le atua. Taula la tā vaai folfolanga. Ma vavenga na whaia Yesu. O lo whapenao na whauaua na ia whaia e o mai a i le asole nei e le suia le atua lea. Mai le vavau e o il whavau e whesuisui ai au ngā tūpulanga. E whesuisui ai i a tau e tātou te uia i ai le suia le atua whamalolo mai. Ua whapenao na manatu mai a te oe, ma manatu mai a te au. Compassionate Jesus. Merciful Jesus. Ua whapenao na fia whawheiloa i a te oe i lo manaonga. Ai au e te whasea e mafua ona wale iai se manatu mai, wale ai se whaia se ngā ruenga mo oe, wale whapenao na whai mai le mea, ma le mea, e lea tangata, ma lea tangata. Taua o le si lai titi wa o lau wa aia ngai lunga. E maua loa leo lo i le no whali. Po whea lava o lo e iai, taua o le telitono o lo loto, taua o le whatuatua ia te ia, taua o le tautino o le upua le atua, taua o lo whatanga o le atua whamalo lo lea, e na te whaia le ngā ruenga le leimo oe. Aua nei tau mia oe telitonunga se. The system of belief. E whapenao na atili ai o na lesa o loto le tangata. E atili ai o no tia le tangata. E atili ai o na e mawhatia. E atili ai o na alu maulo malosi. Au lela a tātou li liu ama talisao ia Yesu. Ina ua fesili Yesu e te fia malolo. Tātou tali o te fia malolo. Hallelujah.
le alava le whawitauli, o le alava le mawtianga, o le alava le manaonga, o le alava le tūlanga o lo mo mia o na wha malo lo mai ai o e le atua. Wha sao loto mai ai o e le atua. E mawhaia e le atua lea o lo ta ua el tuspaia o Yesu lo na swafa. O na wha malo lo ia te oe. O na wha sao loto ia te oe. E pe o na whaiatu li tau le lea lea. Ia e malo lo. Whai mai lea. O na malo lo leo ia. Na mua malo lo. Ai lo na lua whatoa ta pena al moenga. Whatoa whapena leo na tulai. Malu ilo na ainga. Na mua wha malo lo. O na whatoa tulai ai lea ma avelo na moenga. Ma toe foi ilo na ainga. Fia lava o lo whatau tolia ai oe. Ai olo e whalongolongo i le fionga le tua wau atia te oe. Whatanga le upo le tua. Whatanga le li o le ola. Whatanga le tua ua whapenao no tātou whalongo i ai o i o fomai. Leise me whaingatai ia te ia. Whamai o me whaingatai ia i tātou e whaingofia ia te ia. Leise me o no tia ma whatu ulu i lo loto ma lo finangalo. Lea, tātou whapenao na taulo tātou loto i wholanga le upu. Taulo tātou loto ma la tātou vaai i le persona o le atua. Ua feta lai el tuse o Ioane. Ua afea le no whanga o lo e ma fatia ma whapenao na whanofo e se ai oe. E whasa o loto i te oe. Ma whapenao na whamalo lo i te oe. Ma whapenao na avatu le whamoe i te oe. Ma avatu le ola fou i te oe. Ina ia iai se amatanga fou. Tai pei o le tamalolea. Na ia le toe whapenao na toe foi e whaile anga sala. Ai na ia whapenao loa o na tuli loa le lei o le atua ma le lofa muti vale o le atua. E toe whao ngao na aso to toe i whea. Whale o le atua. Whale o le atua. O ina te lua feilo a i whaauaua i ma Yesu. O ina fo i te maua i ta yala. A wā le wholaunga le ta te iai. Whale o le atua. E le tu la fo ina tātou e le atua. Le upulna le atua mo tātou i le nei aso. Ma le nei fo ia fiafi. Whapenao na anga le lei atu le atua i le whainga filfilinga. Lo wā vanoa nei la loa. Le anga wa vesili Yesu e te fia malolo. Po le alava le meolo e sei tiai. E mwhaiona wha malolo ma wha saoloto e Yesu a mata tu le aso le nei. Pea e whalongo i le upu ma whai le upu. Haleluia. Wha manuia le atua i le whainga filfilinga. Wha manuia le atua i le tapena tuai mo le sao mua. A wal wha ta waina o ta mauma. Ma le aso fia o tama, a ia aua nei ngalo lo tātou te pae anga i le langi, i le meo lo a fia ai le tama paia, le tama e whavavau, whai mai e swafa o ia i le silsilese, o ia i lo na ua le malo, o ia o le whaipule, o ia o le tua malosi, whai mai o ia foi o le li o le file mu, o e fia mau al file mu le via fil nei, whatanga Yesu lo loto, se fa penao na fa feiloa i lo manaonga, matali i lo mawhatianga, ma fatula i oe, se i o lua fa wau, ma lua feiloa i le fale o le tua ai ai laso, e te lua whawsanga i ai, i lumo le nofali o keriso, o le ai a fa penao na tau ia ti a te oe, ma fa feiloa i a te oe, ina wa fa penao na i langona lo na fetalai mai, ulu fale maia, le au na wha maoni i le fia o lo wali. Haleluia. Whamunu e tele le asao tama tātou whai ul talo. Tama whautai mo la upu. Whautai lo fetalai. Whamunu ia ia Samoa ma le whainga filfilinga. Ina ia filifili ke riso. Whapenao na ia ilo wanga le lei. I le atunu o Samoa o ta pena tuai foi mo le whamana tuina o le aso tama.
Talo I foi whapenao na sosani tangata no uma o Samoa ua whapenao na tapena atu mo le whainga palota e whapenao na filifili taitai o le malo Samoa o taitai e tō mai e le atua mai le langi ina ia pule ma le tonu ma le lofa o tangata o Samoa ma le malo Samoa. Talo whapenao na whamruia le tino keriso Samoa matuno I fafo le ngalo Israelu whamruia Israelu iai lo file mu ia Yerusalema lau whapupulanga ia Israelu mal whaolatanga ia Yakopo whapenao na whamruia Global Kingdom TV channel ma le unanga whamruia foi I le RCTV ma le unanga matangofie foi le viinga ia te oel tama swafa whapelepele o Yesu. Amene, ma amene. Ia whamruia tele le tua whainga malolongo tutoe ma le tapena toi mo le asao tama e momua soifuia ma ia manuia. Falava, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places He performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize He's no longer here because He has risen and He is alive and He's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in Him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo su ala ulu le fo matamua sa longa ifo fanga ia palauli ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia sa no malanga tua i sa la elu sa mo la tunu pele o te fa ftaile tua na va no le lei ia te tonu fo lo ia te o se la ngona fa pena na e fia lu pa ia pro no le tua ia ele se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi io le mi le le lua afe lo lima lo fa pena na ia fa mo le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga pa ai se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le mongo olive i olo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu malu fo ilea Samoa
a e fia I loa tiri nei lava a mea matango fia na whaia le atua na tutupu mai o le atutupu foi. Ia, loa noa le leile tātou te malanga atua ai. Ia Israelu, awane ingalo ia te oe whamnianga le atua, ia o lo ta tia I o ta lima, ia o ta ua la valo ia I fuafuanga whafsotai, purenga le tātou Global Kingdom TV, ia mapuki e loso o vanoa, awane ingalo o se fia telefo ilo nei tangata, o na ele tasi se saito lo fa pena, o na tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga, lo whailoa mai ele au la tau o le fa pena, archaeologist, o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na si fia ile nganga ma mi sia I nu pa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia lo fungia le tua fa ma ia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Baftai. Hello, Talofa Lava, Pulavinaca, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, Shalom, Talofa Lava, kua upaanga kato Global TV, so se tuonera lang, ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga Israel ia e se tau so o lo atua ia o se mesa famoni na ia ole te la me le uma ai o se o lungo le mango filo ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga I se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai le tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato kokoti di ta san fo ia fio mai tala mai au ta o lo so te o le tu fa o lo talo le tu ai ma nei fo o te soli foi au le tua sa femalanga lungu ia te tekto ne mo finis fa monang ia fi man tala mai au fa foi Yesu Kristo. Amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way
in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the word, when you read the word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ia, whatalo whaatu pa ia malu Samoa, ia o lo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa vanoa o te malanga atua i Saraelu. Ia o se na whaatu puina lava le fia ma le ori. Ona talitonu ese foli faitau le fia o ngā le atua. Ia ese foli vainga ina uahalu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhenga inga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia o lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atu ai, o no le swafo Yesu, amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe, pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa i atu oe, o se filifilinga tonu, ma le ame o tonu, i lo wo atu iai, o le a e loa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.